my Ghana tea for your son for Adwenepahene, aka Encretam Kinko, aka Fufukin. Ebusu any day kwa so baso anu ahye video no. I the ed amai. Na the one say Adwenepahene tenase dia, na say I the near tenase. Because say be sense fun aha, wa obeso bia na ndi kwa so I no wa wo so no bia the enya bia the ahye. Ebusu na make amfo healthy SC ed ama me so penku papa. Na so pese wo tiri ho kama wo tiri no mu nyina kukuo me so yo batan a na wo ma tinwa bobo apo na so ma tinwum sane a me so meka for healthy SC edama o contact e benya mo number o kwa na so bu Adwenepahene TV kiti benya discount kama what you say ya wie etinwi de awie no nya se ko divine organic skincare product divine so e wo UK wo boy aduma me sra wo ye tuntumo wo ye kokoo enku bia o pe bia o skincare bia divine ebe ye dey ebe ma nku asra ma wo che se abusa ho ba ya friend na ha what you say sa pepenti kamfo na mesraw na kope bi why kan ho na bejo mo number na ko na me kan tap send ed amount tap dwuma die ku a mesraw person send this car free abro kire ko my Ghana mu a mesraw obeya tap aha tap into no as first time order no do obeya promo code Adwenepahene bokum na nya discount kama so what you say oba so share video no na divine asa akwa no for member na mo pe no for no ene member na mo petrol no sa divine say munya na metoa no na mesrew we kwa no aso be kire say divine we de nya say ayi nya operation da bi obema wo dura obeno a o scan kra be side aye kama na abusua no abusua mo awani tua say me Adwenepahene de asemba na maba ni aba be ka no kra de ewom sabi obaso a share video no mame Abrante Kelvin versus Agradaa and nemo betin semo masum ntuba so ahye me no me nyanyi mu yanyi politics ento nchen oya politician ya na ba ha you politics sem to nchen nyesa mefa yawo so atia se Ghana man na ese kan okre oya politician ya na bedrum anim na wa ha you politics sem no fa to nchen ne fa fat engu kwam yen kan okre fa to kwam adentia Agradaa ese on tiasese Kelvin abeka atrense wo ye bodanfo nti Agradaa mu no ye ku Agradaa Kelvin no mu se wo kan odidi ni pa bebre atem odidi ni pa bebre atem what you say mami we wa me wu so support mami we say bia na say bitafra che wadwene wo fom what you say wa wo support sa mami we e wo no nyoma boni a wo ye no e ho no na me otimu se wadwene e wo fom yenyi politics so ento chen nye dirty politics ni enka no kre na wom no kre na gu kwan mu no ene say de ene yeka what I say because so check here and some Kelvin kafa Agradaa hu nyina ene kre because obi ti sa Agradaa timiti asole etimi ka kire mu say check obey church member I just over 300 cedis na say 3 million titisika na was 3 million na ade na fa kwankwa ye bodwa was 3 million na ade ntra sa 3 million no won fa kwankwa page ma bi nye me gyina se me say na da bi Kelvin so be do obi atem obi ye do obi do je Kelvin be no be no kweda na ese de to nti wa ba be gyina na Kelvin da bi sabi ese pa o man ni ya on sa na Agradaa start na amanfo support on na sika gari wudi na etu ya me adwena nko so se daachi bi e ba akofo ha wo ni amane da bro man no ya me adwena nko so enne na aginsemu no afei na amanfo adwene de ekoso what you say na afei de obi ti se Kelvin ka se maame bodanfo yo te Ghana ya na wa Agradaa hwan didi atam sene nti we na Kelvin ka kire wo no ene na umu no yakum no Agradaa we na Kelvin ka kire wo no ene wo na umu no yakum wonya hunu hwe na wo ka se ma se Kelvin ba bi ofa na afoforo na wo ya munya asa ansem no sa ma hunu no munya because social media no say want me pressure mema ha and I was we evangelist ye hu evangelism bia wo ye Agradaa wo ye fake me catch straight me Adwenepahene me catch no kwere ba ko pe so mo nkwa for ntimi nka no kwere nkyere wa Adwenepahene TV ba so a me chia ba bia bo bia no wa hye enu akresta be mo share video no na nka no kwere ma ento Agradaa sum say ensam na Kelvin kan me Adwenepahene me the stamp posisi say panyan ensam Kelvin kan no me the stamp posisi say panyan Kelvin no mummy any politics fan to nchen the same thing Kelvin beka asafa ya abaya to sibuache
Tracy Boachesima Kelvin Taylor Bekan, me was a man for be best source support Kelvin Taylor. But me support to Kelvin Taylor because Tracy Pelmini ya on, yen cannot crank any panel one mining. See a pegana mania, yen cannot crank any panel a one mining. Near new politics on 20. Ghana phone kwane e de politics show mumu na because of politics intino ya tan obi onipa na kind of krakra na was there be where NDC ni where MPP ni nti once am here NDC ni there so MPP ni cast na no krakra mpo na minimum no krakra pass men fada where see me MPP ni so NDC ni cast na no krakra minimum no krakra men fada sa sanfo no e na twe man ne sign no because ye nya baako ye nka no kra ye nka mbom ese nyina ye nyina timi ka mbom na yenya timu se da bi asase mo se Kelvin Taylor NDC nimpo na wo ka ase ne bobo aman na we have to support the guy se Kelvin Taylor NDC ni no wo ka ase support o man na ese support no what I say because the Agradaa aye no ho abo wo Agradaa aye no ho abo wo no okogro no ho but ne se egure no mu no entumi sanda Agradaa aye no ho abo wo wakwa run ho awie but want me change ne se ena wo se ba na ba na wo ba ne de ese de wo ba ne sa awena de Agradaa ba ne sa awena de it is out to us so say am na wo ya MPP ni nti no Kelvin Taylor waka Agradaa central support Agradaa wo adwene wo form make straight adwene kita na wo form mo me raise up mo me anye ne kwa akiri nye so man ne epanie because nipa ma me we bo mfa so man Ghana mu no ano doso adenti a wo ti asole obi be church member I just say nipa no betua e be register 300 can say Ghana cedi na say 3 million na say bi nipa no 3 million na ka say nipa no adenti a say nipa no won fa compare djuma fanye na Agradaa beta social media yes ade we ya ne yenya bi mu support no sa ne ma we adam fanya politics o man ne be say poto no abu man fa so na ma sa be gina e na Agradaa no se sia wo so ya MPP ni se MPP ko na ndisi baso a wo be sa be ten ho back abege san e na Agradaa e na mutumi nkasa nkyere munyi politics so ntontan mo dirty politics na ya no kraba ne e ka asem a na mo de ba support no ma no munyi ntontan yen ka no kra asem so mo pa man ni ya munyi the word politics no ntontan na mo ka no kra na wo mu no kra na wo mu na yen ka because Agradaa ye nipa bi a ese kana so no krompu na ese kom close na so no once and for all ese ka Agradaa so no ese kom timi tum because Ghana no Christosum ena bo man no Christos ese ke sa koye nchi na ese akofo na nanom abosom ye na nanom nsuo nom na ese aso omo ena ye obi a yese nkyeren kanfo no obi ene wo ba social media obe promote no ho so ese fo we de o ye papa da omo ye fake ebi na Agradaa ye no Agradaa starting no and I'm evangelist Agradaa ukunu kra na te kra wo mpra wo asempom a ukunu na te da bia pese be ma no ehye wase ntina wo se ukunu no asore na wote na Agradaa ukunu wo ni wachi no once asore na wote na ukunu kra pon support wo once wo kire ukunu se ukunu free soft no di na chi no emra me de wachi ukunu se da bi because on pese wo na nim betwitwi fom ukunu pese wo de na nim betwitwi fom nti Agradaa da bia me meka no kra ye de atrew meka no kra de atrew me wo ba se na pa Agradaa asemu amasa na ba ka se sa Adwenepahene de o kan se de enfa me ho mo mpe no kra ka eno tira me Adwenepahene no me ye free mini wake up me ko ka we ho asem da bi asem ne ba metena ase na ma dwena ko akiri se da bi o ade ye kosui ade ma me ye nye what I say de ma me ne ye nye mo me ka no kra fa nkire no wosi wo ba ma ehiafo na ehiafo na wo ba ma omo no Agradaa enuni ana ehiafo na so ba ma omo no enuni na Kelvin Taylor ko kase ma me bodanfo no te Ghana na wate asora ni pe ko na ene umu ni yakun unya ntehwe na wana wo no ai Kwame despite oyodai despite ne Father Dixon omo yodai Agradaa despite Father Dixon omo yodai nsa wo ba bedi di omatem despite yodai enso ba bonten ebedi di omatem na wo do bi di watem a wodo mu ni yakun wodo bi do atam dia wodo so be kan asem because wo ya oba jata wo ya oba wo ya oba asebo wo ya oba we he Agradaa wo be kan no tum yesterday obi a wote no Agradaa yesterday na me say afi we no won no ye wo ba dwo so so wo ba so nyame a on nyame na wo so no ye mfa nyame ni mu twitwi fom ye mfa nyame nya ani agro
yɛmfa nyame ani agorɔ nti Agradaa yi sɛ waben ho na sɛ wo so wo ba besom nyame a Agradaa jiwanim ne yɛn sɛ yes ade na wo yɛ no say Ghana for esa mu yɛ sɔle gyina wo sɛ ma me asɔle nyina na mo de politics ɛne ne ebe sesesem na ni pɛ kan akɔrɔ mpo na mo we se me NDC me MPP na mo tu ne nyina ngu nkyɛn ne kan akɔrɔ no mo tu ne nyina ngu nkyɛn ne kan akɔrɔ tra Agradaa na do yɛ ne nyɛ akomu fake akoma buama fafa so a saa nkɔfo no kɔmpo mu hu mo ho ano buama fafa so saa nkɔfo no mu hu mo ho ano wo wie ya wose masesa ya baabi akɔbɔ na su a wa wo ya badwe ma bia na wo so pese wo sa Agradaa wasesa me ka to sa Agradaa wo sesa Agradaa ya wo no wakɔworo no ho wate ase no wo sen ba na Agradaa wo ha sa Agradaa asesa no he na ebo asu wan na wo se Ghana ya bɔ na so swimming pool mu da swimming pool ya bɔ ni pa suom wait sasa wasesa swimming pool mu ene ebo wasu na we nipa na sofo no gina obo wa nkasa wa Agradaa su krampo no sofo no nkasa no wona dwen so wofam swimming pool mu se nipa no wasesa say water wutiri so na opampa so ma me nyasa me empire no say me spark wo so a wo me tell my bell 1 month me me do straight away because we no mun say ma wo kan e no na me adwempire ne ma betena say me yam maako me chewachi ma am say yes tena say e ma Ghana man na mo so man na say no na mo say metena e say me bu amanfa so because munim say nipa dodo na no o ka so first come this car e say o ka so fa we meje say ntino Agradaa say no person ba na so le a wo de muntie otofo say dance no abuti ya won card bi a yeye ntia no de o ma start a o mu tua ho ka wo tro wudin a na almost like about 300 cedis to wo tro wudin a na wa start tua wo tua wi a na ma membership card that just say what show commitment okay chere say wo ye church member so as I say ntino ebi ma sha say e tro wudin ebi ma sha say e tua eti wo wani je ho say be ma osika de ya adwuma no ye pon wa tro wudin ewo secretary no ho na wo bi na obeto ase na wato ase wo ni bia da obeba na wato ase awusa sha ensama ma me we kan no aboa ne kwase o but ono mo nsama wo kan no ena ma be kire o Agradaa yi ade ntina obi metua 3 million ansa na nipa no ma membership card ade nto bi metua 3 million na busa munim de ma me we ye de ma me we se pese nipa e praise no o ya ade wo ye say but at the end of the day no onim ne wo ye hwe obi betua 3 million ni bia no utua 3 million na wutua no nyakopon ba mu a ene e ma 5 ne sefa koye adwuma 3 million na wutua no tua 3 million ni wie wo de mo nipa bia be nipa be 30 entua sa 3 million no sa 3 million nyakopon ba mu a ene nipa ne bi nya sika ni bia kwakoye adwuma ndi sa sika na wo kora wo de ba ma no enya ono no boto muska wo enya Agradaa ni sika wo sa Agradaa se mo bono to se mo tua sa 3 million na wo nipa 30 ntua na mo fan times 3 million no times 30 na mo hwe sika mbunya na wa wie no na Agradaa nipa 30 na mo atua no wa hye da yi nipa 10 abegina ni mu saa bosu mu we se de nipa 10 ene pese mo muska na mo de ye adwuma mo monye me so ma ya ade o ma ya ade mo monye me so me ya Agradaa me mama part me say hey Agradaa yesterday no ayi nipa be 10 abegina na saa nipa 20 na o mu tua no o mu wa akire nti saa nipa 20 na mo nya sika ne bio na wa sele yi 10 abegina no saa nipa 10 no se 3 million na wa jiska ne nyina bom no wa cha saa sika na onya no no da mani nipa be 10 o de mani nipa be 10 wi nipa 20 ne gu akire o mu nya bi no aka kire mo se mo guso mo tua eti the next month no na mo so ma de anya bi te bedu saa month no na nipa do so aide abetua nti ne ba o so nipa be 100 tua ti saa sika na no no asa da chama mo no asa say scan ide a chama mo o de chama mu wi a na afi do no ana say say scan back but to say 3 million na wutu ane de eno no de akodi ne ho 3 million akodi ne won ti say 3 million no eno ana wono sa de be mamu na mo fa nkoye adwuma na ese mfa so no asa aba no ho say 3 million no esa ye ne dia suanyasa na ma me we say wa obetu na esina so ndem no na wo so say wo su nipa no pa de me tra se dwene ho a
I'm say me hu nipa be wo ba wiase me hu nipa be wo ba wiase because hwe wiase on da bi e ka say okwatere kwa so man to ma afira no ati ne din so okwatere kwa so man to ma afira tie ne din ya the Ghana aye politics and as no creba yenka because a branch Kelvin tell about be kan okre afa aya Agradaa on say Agradaa mpo atimi ate asole amobi akotena wa Agradaa mpo atimi anya nipa because Ghana no 419 nko a na se wa be gina onom ababa ye se ena da bi yi politics nto nchen sa ne man am o man ese na brochire yeti so be a politician on na se ne opponent ya de na wo ye no ekoya obe support no ajo my Ghana nko na sa ne man de we a politician we say nti we have council ko tia we nti by force asa me ko support no na ye say o man no because you see obi ka say be ko go den kokona be ko go den kokona Agradaa ye no ho wo ena akwa no ho ena wa sampa nti bana wa ba no instead of so be buni pa for so clean nti first le for scavenger scan e bia no wo no because we 3 million no nyina ju so ma wuska but 3 million o de ni pa 30 ko tuaso ni sa ni pa 30 ni benya ska adentin Agradaa wo ska o de ba man for bosia na ju so be tua ska e be register be church member ansa no ama ni ska no adentin obi emetua ska no ansa na ama ni ska no Ghana for no me reason up ye kan ho bi e na o man say ye kan ho bi ni ye bre because nipa bi ti sa Agradaa e bu nipa fa so e wo Ghana man nim ama obi asole tie ka na so na obegina ho ka daachi bi sa o ye ko di unua na obegina be ka say maami pa de say hu ya nke kan yo ka sa tam no ye be to ne atwa wachi pa ye be to ne atwa wachi social media na da ho no ye fa nsia ne papa Ghana nkwan de social media e promote sa ne ma fun we say ye bu nua fa so na be support ye kan we nwa sempone na we support abrofo the social media Africa for the social media ya de papa ba Ghana for nko a na sa anyoma we say ekoso e na say na se dabi mom ye kan okre enfa ntre nipa bi e wo wiase ye kan okre ntre nipa bi e wo wiase what you say de be ya nipa oti wiase no be hu na okre wo wiase because the Agradaa ye no mom ye politics fa nto chen Agradaa omwa Ghana da omwa Ghana na emwa Ghana chena Agradaa nipa bi on ti mo Ghana sa what Kelvin Taylor your tiny sin chan na Kelvin Taylor e kan nyansa wom because obi ti sa Agradaa tim ti asole na nipa kokko ye mu ma na Agradaa wie sa be ka kire wo se be tua 3 million ansa na what nya membership card enya azan enya 419 wo wie se tonton oye na se for wa so ndem business e na oye nti wo be tell social media na sa wo support the Agradaa e ye na oyo ba wo ye be ma munya sa anyoma no mumien fight any Ghana mine ensi wo mumien kan okra nkyere wo mpese wo sey mine no because mo wonu say Ghana no amanfo bebre wo ti mine no bebre adwene de e wo fom nto be ka to se first scavenger ti sa kan fa bejiska no okwa won san kaska no biem okwa won san en kaska no biem mumien nyi wotan politics fa nto nchen because sabi we a politician obia e wo right to be criticize we MPP ni a obi okwan so be ka MPP ho asem we NDC ni obi okwan so be criticize aban no aboa ne kwasea na me adwempan ne me support aboa ene kwasea na me adwempan ne me support na mo ye politics na obi ti ba bia no ko send obi video na we abeka we asem kokko fire no he me send me sam for no munya study sam for no munya study because me adwempan ne me nya sa dirty game no me mpedi mpone me nya sa dirty game no se wo pese me ko fire obi a ye mo me pa o me adwempan me to ye mo me pa uso kwan ko fa so be send video no ma me e o Facebook no wan kasa beta kwotena ase abia o page ni bi na so akoka wonu mu sem me ba bonten a me be no kwenda na mda beto me ntai Kelvin Taylor ntai Agradaa but the Agradaa ye no this time na is too much enough is enough esa Agradaa kind of question no jai no man awaye no sa na so na watina Christian cancer kwampo no me dwene mo amenta sa Christian cancer for no me dwene amenta ase na muti ma Agradaa lances sa Agradaa no sai sa okoye de school be na Agradaa Bible school be na Agradaa koya Agradaa so ne wasesa enti chencho ko dina onza Agradaa quotation ma bia fa kwam Agradaa quotation ma bon kan quotation me wo obi a ne kokko ha no say wo se wo kuta Bible wasesa kuta Bible
Agradaa was some bekuta Bible so no ya krompo se da na wo kom no. Agradaa was some bekuta Bible na bekuta no. Na do bi kan asem atenhwe o ma akra so otenhwe o ma akra so tenhwe no ma akra so Agradaa. Wo yo ba wo da be machi mo ni na ho. Wo yo ba wo su jamanfo ni mo ni na ho. Na jai na ngaw no. Jai sa no ma na mfataw kete kura Agradaa. Me kan kirawo ena we ba Ghana me say we ba Ghana me Ghana nya odi amame Ghana enya odi a nipa na wo bonfa so oman nim no ye study wo ho na wiase ewodo one day obedu obi sika sa nipa na wo bedi sika no ne sunsun ba bro wo de so ewo na wa wie ye no beba me ka kirawo one day obedu obi sika nipa no sunsun ba bro me adwempan me tuo na ko bedi sika awurade Yesu metuwe na kwa bedim sika ka wanka abenia fonum na metuwe na kwa bedim sika ka abenia fonum tina me saa asem me nsoso no saa asem me ntrase because say woto na say wo hwe ensem a eka Kelvin kan ya e no kretro do mum ye yo tan ni ayin to nchan e no kra na Kelvin kan no what you say Kelvin ba bedidi opanyin bi atemu a na Kelvin be kan asem ni nimu a me adwempa me support Kelvin da basa Kelvin ka asem na wom na wo ne me na wo se wo Kelvin asem nti Kelvin be kan akra men ka you fa kwase afro okokra wo betwa san me ho akọ wo betime san me ho akọ na otwam because social media no yes e kan okra me adwopa me se mbuni pa batimi nsoro nipa me buni papa ba me nsoro nipa nsa asem ba na me kan ba bia me ba attack no me bia me kan straight up ma ka to na me ko ye pe o man Ghana yi a na se de Agradaa yi na Kelvin e be ka ho asem a e de be ntia asem bo solitia no ye se pe o man Ghana yi o ti se wo ye MPP na atan Kelvin na sa asem o be kan enti na wo sa be di na tema masa munya sa mu dirty politics na sa dirty game na mo ye na enye enu mpo na ese o man no sa dirty game na mo ye no enu mpo na ese man no munima me ka kire mo dirty politics na mo ye no eno na ese man no because wa ban to so a obia wo every right to say na ne nya de ho obeka but enya aboa ne kwasea me adwempan ne aboa ne kwasea na me so eno na me support what you say aboa ne kwasea na me support apart from that there say NDC ni president so na wo yad na nya na so bi kan nipa ndika say MPP ni president so na wo yad na so bi kan na say eni kwase nipa ne ye wo ye sad na odika because obia wo kwan so be express no e ka be me ka be ba muo but da me ba che say atimdidie e na enye atimdidie die me support atimdidie timi ko ka say Kelvin aba say e kan say wa broni interview ntino na say Kelvin e kan okra me say adenta Kelvin kwa say wa broni interview ntimi mu ne yakum na ado ne yere ne ma omo kro mo chele na ado ne yere ne ma omo kro mo to e chele na wo na wo to ena ujimie entino asem ma krampo na obegina ena den ena nanado ena baumia ena mahama ena wei momia mo branko yanim momia mo branfa ko yanim yes starting meaning kwa chiri because politicians na omo anga so mo to no omo nwene ho sa asem ba na no kra me nanado ne se wabro ni asem bae minim sa ntro no motwa to have to come and defend nanado esi asemba na mu se eguma mpanyanim asia meba na baba be ka no kra eno nkire se ese nipa na obeka asem tia no no later nipa na ka no kra na mkotan no utia social media me ka so akire mu we ye blogger ana so ye obi aye videos a na ata social media efo obi ho tan e de se omu a later nipa ba kwa akoye fan na wo to no akoye kwasea me ka no kra de akire mu ye hwe no ma bebre what na ona akofo bi ho tan se Kelvin akoye obi interview ntino tenchira do be bia metanya suenyansa na mo woni na ho because the Agradaa eye no ento entwaye kete entwaye se poman ni ya sa akofo we se mu nyina no ese yetimi kate o mu nyina off ese yetimi close o mo so ale ni nyina se na mleb na nado de na nsi fo mo a o mo close sa banks nketo na ebu amafafa so ni nyina no na mo yi nyina mu close no the same thing as na nado mo de mutimi de mo na nsi fom na mo hwa nioma boni a ekoso manim nyesa obi baba e na say no sentini e be ka bia mom dabi
ese ka no credit kire mo me abone kwase na mempe because the Agradaa na nye the Agradaa to man ni mu ye no a kasa na boso gidigidi kukukuku no emwa man na kete kra emwa man no because all trans as on no we hwa ah na se the Agradaa eto eye no Agradaa asefo nyina aye 419 Agradaa nwe o ya apachi wo ye 419 kese pa big scammer wo ye scammer kese na no tiwo na wo wanya 3 million na rekotia ama Agradaa na Agradaa ba na no mama wa bla wo ma me wo krompo friend mama wo ma me wo ba wias krompo bo ni di tu ase eso Ghana fo wako usu uye ohiani wakonya 3 million no na koma Agradaa ah na Agradaa wo no so obi abedi watemte how na ho na social media oba be se odi atemse no mehu bi da Agradaa wo fra ho evangelist oba be se a odi atem esne ho mehu bi da wodi atem sene wo bia wodi atem esne wo bia e wo social media so obi ka asemfa ho a na wontumi pressure na memma social media ma me cancel bia ade me kire no se obi oba social media ebe di ato wo Agradaa o sala so bia o nka Kelvin no wa be kan na kwam despite account kwam despite account for the next account aso fo na akekon no mo kan omo kan why on say that bia no utiti nipa na ntinim na nipa no utiti na ntinim wie na nipa no be ka say na masom so me de betiti masom a na wa be gina be ka say na ade nta wasom ye ode Agradaa Adwenepahene ka kire wo say Adwenepahene ka kire wo say ye study ma woni na ho because wo na wa boni bia be bia no ye be ba bontia ba be kirekirim ene ma fun bia be bia no be ba bontia ba be kirekirim because I said no cry to be no cry eda me sa anko from do mafu enam no me Adwenepahene me nka ho obi na obetim diska atomi and obetim diska akama no atum da ntira me sole me di milem sabi se mpa pakro wo mba wi aso ya de na nya metima kam no cry da kire no me kam adwen de akire wo sanya wo ba social media e be di amanfo atembe bubu be ebe kika nsem akutiabo Agradaa akutiabo mu promise Akutiabo mu promise Agradaa na kwa akutia na nipa no esusu be so hey man kan e na be kan na Kelvin we journalist Kelvin have every right to be say Agradaa we ad na enya obeto akara straight Kelvin we journalist Kelvin Agradaa we ad say enya Kelvin whole right so obeto akara Samu san funa moto man no mu die na munya manfo kan kira mu diska toto ay police for na se for no san kwase asem na ese to twa say jimi sem na se to twa san funa moto na mu dia mo de mo se me yen kam asem no me Adwenepahene de ye fa me fichire o ye fa me fichire me kan okre da kire o ni Agradaa eye no ese kan okre da kire ma me se ma me o yo ba panyi a wo da be ma chi be ma wo da na chi no so no se be ma no Kawo card bi a yeye nti ano de o ma start a o mu tua ho ka wo tro udin a na almost like about 300 cedis to wo tro udin a na wa start tua wo tua wi ani ama membership card na che say what show commitment okay chere say wo ye church member so what you say nti no ebi ma say tro mu din ebi ma say tua nti wo wani je ho say be ma osika de ya adwuma no ye pon wa tro udin ewo secretary no ho na wo bi na obeto ase na wato ase wo ni bia na obeba na wato ase kaka obetua 300 na wie wo tua wie a ye be register wo ya ma membership card ya ma ya je ID card wo ne ma bebre be ya ma wo abuso asa pepe obaso anu ade no ase video no na Adwenepahene me say metesim no kore kwan mu no de bia meka me no kore ewi asa tena wi asa so ka no kore da bia no onyi ne che eti wi ase na Agradaa aba na obuni papa so na we are oh men kan Agradaa asem we are no jai we are men say sa Agradaa so asesa ka Agradaa asesa na oba ye maame na ko bi po kan wasem a ko bi po kan wasem a wo oh Christ oh Yesu oh enti masesa enti no minyai na nka fo ni hwa ade kakra but sa Agradaa na koda na ho akogro no wo no aba join ne sa asofofo no Odwen asofo no yo say de he me kama no nyina atunti say Agradaa ayi nyina de say asofo no mo no nyina opese obey do be kom nyina no tum
Nse word wonya dia na wo mre dia na obuafa so because I say one na no eden but me adwempan na bia me kan okre da kire mu say Agradaa won't mean sada never and ever Agradaa ntimi sada yan judge nipa but Agradaa nkwa de be judge no yan judge nipa but Agradaa nkwa de me adwempan say me judge say Agradaa ntimi sada because the way Agradaa ano oya the way Agradaa okuta Bible answer ba ko na pulpit so mpa preach no pulpit so be kwa ko preach so di ka di atemansa your social media so be juma Agradaa wodi atumdidi nko a wotimi side and the platform so san kasa an 3 million kra no wa mantam obetum tie 3 million kra mpo no wa mantam a obeto 3 million akobe 5 million na aguta 5 million akoma Agradaa sika gari na na oto aso wa change na fra kom eda ba so fudim ebebu afa so ebusua me kan food divine organic skincare product eda ma me so divine e wo UK obo adwuma kama wate ase enku bi a ope bia o tuntum ekoko divine be ma nku ama so skin color na aye na me kan fo healthiest eda ma me srew why dreadlock 70 ya opeso tin hu nyina na otinyu fresher wate ase healthiest be ma nku a ososo no sabi otin hu be de ebe kama na me kan fo tap sen ede amount tap eso edwuma die ku a omo aso ya sene a bibia person seniska ede free abuchiri ko Ghana bia no tap eso be de ebe boa wo mesrew so download app no na se e bia e kire wadwen so beto contact Adwenepahene na ya ide na akire mu backdoor kama se de be ya obetima ya de use tap ede akọ na ade de okra wo mu se first pa no na o use credit card nkwan na de normal bank card otimi de ede use na e kan say e-levy sem bia so nye de eni e-levy sem bia any tap so say wo se neska akofie no sa tax ni na tap eso odo yenti no wa ba ma hiafo waje tap I de support to be bia kama nti uko yiska o Ghana e send tap ekwa yuntua tax no e-levy o manga sa jafa tabusua ye be kan credit sem day in day out say oti bia say social media na yenyi na fa nsua ade ye fa support ade yenyi politics sem e fa nto nchen eno na egu o man no eno na ese o man no wati ase ne kan okre say obi a wo so wo ye beja hoban bo ska beji ska ba be say sa afo nyina o me fake me ba be kan sa asem we say last year mbekai se tamona mo fight skagari me ka chem se mo me fight nyina se we se beja hoban bo bra beji we hye wo ho beji kawa beji chain beji we beji omunye omunye fake me kai Ghana fo antie on se mutu Agradaa free so no Agradaa adwane abehye asofo nchen as say why na so na asofo no ba be compete but ye there be ano e be kan okra da kire say ne nyoma bone na wo ye no o mine ntino we mu nyina ka na o mine youth no bebre ebre because no me aka mine no me aka mine na wusi asondan a utimi kum nipa na na sha asondan ase mkoji suban na mra beja sa asondan mo eno na mde bom ho ban munye study na wiase no enyemo dia otwemu tan na betene be yepe Agradaa obesesa ama Adwenepahene na wosese Agradaa ko munko na mfa Agradaa nko gina epum sa Agradaa se anyintu so asesa mfa nko gina epu enso etene na mko bonus foforo e wo ho na yenhunu ni suban a obesanda na di meda wase medu besi ya obaso a share video no na enu ebiso nya binye de enhwe na abrante Kelvin de waka no no correct mo mi support asema Kelvin kano obi tiwa be kasa Kelvin na ko start ye na den Kelvin journalist and wotu wona asemba okoka bi na sa pepe na Kelvin so adwuma na etie nti asemba na so oka bia nche se wona de ba na oyese okope beef no ko de dabi Agradaa ye nye mo mi nya sa asemfo no na mo bloggers bi Agradaa de sika fia no ato mo na mo adwuna wuwu no eno na mo kodi Agradaa echi dia mo mani na ho no man ne be ya ejina wo so jina me so o man be ye ejina wo so jina me so enkudi sika fia bi enfa enye de social media no so na daachi bi e de wanim e twon me de wase ye musomfo Adwenepahene aka nkratam kenkon aka be matan aka foto me de mo sia nyame ado a mbesa atenkan bi peace out.